Уже эфирда Чуваш енгілары мама аллады затпар. Чуваш патшалық шеш білмеші ячелі Шамрыксен театры хойын сағырвунса кірміш сезонне Владислав Николаев пьесыбе Дмитрий Михайлов лартна уепсемде шынса хытрыш спектакльбе хупря. Иртне шулхе аван уйхинчен пушла забаян хекунчен артистем икшер вадырвежі худ курагану мне духна. Сагрунза кырмыш сезон театршын пуянда терлиенле тухычлы иртре. Адясембе яшкерім валиде, шиденесем валиде спектакльзем шине сцены шине духрыш. Терле уявсембе дел болусене де курагансем ешлын буштарындеш. Кыжал берен театрас шиди спектакль каларджа. Шак шиди спектакль хушинже вол адязем валиде юмаксем болдиш, асызем валиде пиделаих спектакльзем каларма булдардиш. Шак сезонрай берхамран пиликкемеш фестивале иртерме булдардымыр. Евардарах пульча анжактай буна иртердимыр. Перембада юнашар регионзен келдеш хамран юлдашсем, ажа-бажа театрызынжен, хызен жерге ишлеген, театрызен билме булдардиш. Шамрыксен театре хойде тадышах терле шайри театр фестивалесене худшынать. Нумай булмаскынаға хузанда ирдеген пәдімдінжері теректелхелі халықсен Наурус фестивалінжен даврынжы. Ундавал Николай Гоголь себе Владимир Беляйкин лартна шинель пластика спектакли бегайнычы. Фестивальсен ялнақ қадардат бар. Хамырын шая бұғат бар. Мінлерек шайрай бір байын хюгуна, ішта лаудат пребір. Шагынбек телбілзім ялнақ лайық тезе галас келейді. Савынычлык ачра республикари театр ищенесен союзын ердюши Сергей Павлов артистене дипломзембе тавхучизембе числаре. Валентина Сурикова, Лидия Красова чваш халық артисесем. Раиса Полякова чваш республикин тава девишлі артизе. Нумай жол туғышлы ішленешін. Таван театры нерне адаландарма уйрым дюбехывнышын союзын медальне девишреш. Чанныбекте галазан изир театр евещень теп тымаре. Изир Чуваш театрын амышысен. Тавак сире изир буррыжень. Республикара сырба хусан хүделерде кезене даваганзен патырлықне халаланы шулдалық пынымай, Шамрыксен театре азыны бұлымрана кенде юлмаре. Пиндеді хоржар херх піреміш, хергекімі шулзенде шартлама севехел тылыра шынычер катса окоп чавны тываны мырзене асынса, Дмитрий Михайлов, Владислав Николаев песібе уюпсемде шынза хытрыш спектакль лартре. Шубах шак хайлавба хубынжеде сагырунза кірміш сезон. Ман пьесын шуғыжы шуралжы онзортран. Мана шамарлери тавра білюзе, баяндайкен Анатолий Никанорович калазабаджы шак историне, шак Христин хал сонар бірге калазабадым. Шав историне калазабаджы деп калаб. Вот чонжынақта пьеса думаллы история. Шавындан да шавынба манын пиде малла шомылы жирынзагары, пиде кәске хужырақ тенебек кеп шак пьесына чирзабрахрым. Шамрыксем жын, ажазем жын, курагамзем жын, шкулда варенегензем жын, эбір ынандарза барашын көз спектакльбе, мен хавыл шавығытыра, шав варжывығытынже, сырба хузан чеки, мне білдеріні, мен думатунына, камвалитунына. Сагрывунды хырмыш сезонда иртнинжен кая бөлме. Шулахи шул жүревсем хыщын, Шамрыксен театре кураганзене премьерзембе, шәне проектсембе савындарма қадырленет. Чуваш енгіларым Вали Марина Корягина, Николай Семенов.